Hari intambara ushobora kubona indege zirasa, misile zigwa hasi n'imijyi ihinduka amatongo. Ariko hari n'indi ntambara idasanzwe, intambara ishobora gutangirira kuri mudasobwa igakomereza ku mazi ikagera ku bukungu, hanyuma abaturage bakumva ingaruka zayo batarigeze bumva urusaku rwa misile. Uyu munsi ikibazo gikomeye kiri kwibazwa n'iki: ese Iran yatangiye kwimura intambara yayo muri Amerika, cyangwa se ibi byose ni uburyo bushya bwa Tehran bwo kwihorera ku gitutu cya Washington? Muri documentaire cyangwa se muri iki kiganiro cyacu turareba amakuru mashya cyane ku ntambara ya Iran na Amerika, icyo Strait of Hormuz cyangwa umuhora wa Hormuz uvuze kuri iyi ntambara, cyber attacks zikomeje guteza impungenge muri Amerika, ndetse n'impamvu isi yose iri gukurikiranira hafi intambwe ku yindi y'izi ntambara. Mbahaye ikaze ku Nkomoko Official. Intambara hagati ya Amerika na Iran ubimaze hafi amezi 6, kandi ikibazo ntikiri hagati y'ibihugu byombi gusa. Ikibazo cyaguse kigera ku mutekano w'iburasirazuba bwo hagati, ubucuruzi mpuzamahanga, peteroli ndetse n'ubukungu bw'isi. Ubu nta gihamya yizewe yerekana ko Iran yatangiye kugaba ibitero bya misile ku mijyi yo muri Amerika. Ariko ibyo ntibivuze ko Amerika iri hanze y'ingaruka z'iyi ntambara, ahubwo uburyo bw'intambara burimo guhinduka. Amerika iri kongera igitutu ku bukungu bwa Iran, mu gihe Tehran ivuga ko izasubiza mu buryo bukomeye. Ku wa 20 Kanama, Iran yavuze ko ishobora gutanga igisubizo yisi gikomeye cyane nyuma y'uko Amerika itangaje ibihano bishya bikomeye ku bukungu bwa Iran, kandi naho ibintu bitangira kuba biteye ubwoba, kuko igihugu gifite ubushobozi bwa gisirikare n'ubw'ikoranabuhanga gihuye n'igihugu gifite ubukungu bukomeye ku isi. Igitero ntikigomba buri gihe kuba misile. Tekereza ku nzira y'amazi isa nkaho ari nto ku ikarita, ariko ikaba ingenzi ku bukungu bw'isi yose. Ni Strait of Hormuz cyangwa se umuhora wa Hormuz. Mbere y'iyi ntambara hafi 20% by'amavuta n'ibikomoka kuri peteroli ku isi byanyuraga muri iyi nzira. Uyu munsi ibintu byarahindutse cyane. Ku wa 21 Kanama, amakuru y'ubwikorezi yerekanye ko ku munsi umwe gusa amato 7 y'ibicuruzwa ariyo yanyuze muri Strait of Hormuz. Nta tanka nini ya peteroli cyangwa LNG tanka yari muri ayo mato. Ibi bisobanura iki? Bisobanura ko intambara ya Iran na Amerika itakiri ikibazo cy'ibihugu byombi gusa. Iyo Hormuz igize ikibazo, ibiciro bya peteroli birahinduka. Iyo peteroli ihenze, transport irahenda. Iyo transport ihenze, ibiciro by'ibicuruzwa birazamuka. Ni ukuvuga ko intambara iri mu burasirazuba bwo hagati ishobora kumvikana no mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu uri kure cyane y'intambara. None ubu Amerika yatangiye gutinya intambara itagaragara. Noneho tujye ku kintu cyatumye abantu batangira kuvuga ko Iran ishobora kuba iri kwimura intambara muri Amerika. Ni cyber war. Iran ifite imitwe y'abahanga mu bikorwa bya cyber. Muri Nyakanga, CISA na FBI bavuze ku bikorwa by'abakinnyi ba cyber bafitanye isano na Iran byibasiye programmable logic controllers, ibikoresho bikoreshwa mu kugenzura ibikorwa by'ingenzi by'inganda. Kandi muri Kanama, FBI yatangaje ko abanya-Iran 17 bashinjwe kugira uruhare mu gikorwa kinini cyo kwiba amakuru hakoreshejwe ikoranabuhanga ku nyungu z'inzego za Iran. Ibi bituma ikibazo kiba kinini cyane, kuko niba intambara isanzwe igamije kurimbura indege, tanks cyangwa inyubako za gisirikare, cyber war ishobora kwibasira amabanki, ibibuga by'indege, amashanyarazi, imiyoboro y'amazi, ibihugu by'itumanaho ndetse n'ibikorwa remezo by'ingenzi. Kandi ibyo bishobora kubaho utabonye indege nimwe mu kirere. Mu byumweru 2 bishize, Amerika yahuye n'ibitero bya cyber byibasiye ibikorwa remezo by'amazi. Abashakashatsi barimo kureba niba bimwe muri ibyo bikorwa bifitanye isano na Iran. Ikigo CICC cyatangaje ko hari cyber attacks zimaze kugira ingaruka ku miyoboro y'amazi mu ntara nyinshi no mu makomine menshi yo muri Amerika. Ariko tugomba kwitonda, ntabwo buri cyber attack ibaye muri Amerika bivuze ko yakozwe na Iran. Abashakashatsi baracyakora iperereza ku nkomoko y'ibi bitero, ariko impungenge nuko Iran ifite ubushobozi bwo gukoresha cyber operations mu rwego rwo kwihorera. Niyo mpamvu inzego z'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubifata nk'ikibazo gikomeye. Ubu Washington iri kugerageza gukoresha indi ntwaro. Perezida Donald Trump yatangaje gahunda yise Economic D-Day igamije kongera igitutu ku bukungu bwa Iran no kwihatira guhindura imyitwarire yayo ku kibazo cya nuclear ndetse na Strait of Hormuz. Amerika kandi iri gushyira igitutu ku bindi bihugu bikorana na Iran. Ikindi kibazo gikomeye cyane kuri Tehran, kuko Iran ishingikiriza cyane ku kugurisha peteroli. Amakuru mashya avuga ko ibicuruzwa bya peteroli ya Iran bigenewe abaguzi bo mu Bushinwa byagabanutse cyane, mu gihe ibihano n'ibikorwa byo mu guhagarika ubwikorezi bikomeje kugira ingaruka ku byoherezwa hanze. Ariko Iran nayo ifite igisubizo. Yerekanye ko ishobora gukoresha Strait of Hormuz nk'igikoresho cyo gushyira igitutu ku isi. Ni intambara y'ubukungu ihinduka intambara ya geopolitique. None tukiraha ushobora kwibaza uti Iran izasubiza ite? Iki nicyo kibazo gikomeye kurusha ibindi. Ku wa 20 Kanama uyu mwaka, abayobozi ba Iran bavuze ko igisubizo cyabo ku gitutu cya Amerika gishobora kuba gikomeye cyane. Umuyobozi w'ingabo za Iran yavuze ko igihugu cye cyiteguye gusubiza mu nzego zitandukanye za gisirikare. Ariko ibyo ntibivuze ko Iran igiye gutera Amerika ku butaka bwayo.
Iran ishobora guhitamo cyber attacks nkuko twagiye tubigarukaho, ibitero ku nyungu za Amerika mu mahanga, gushyira igitutu kuri Hormuz, gukoresha imitwe ifitanye isano nayo mu karere, cyangwa gukomeza intambara y'ubukungu. Ibyo byose bishobora gutuma Washington na Tehran bikomeza kugorana, ariko nta ruhande rutangaje ku mugaragaro ko rwatangiye gutera umwanzi ku butaka bwe. Ikindi kintu gitangaje nuko n'abanyamerika ubwabo bari gutekereza ku buryo bwo kurinda igihugu mu gihe intambara yakomeza kwaguka. Umuyobozi wungirije muri Northcom yaburiye ku ntege nke z'ubwirinzi bwa Amerika ku bitero byinshi bya drone, avuga ko igisirikare kitaba gifite ubushobozi buhagije bwo guhagarika drone zizwi nka swarm nini mu buryo bworoshye. Ibi ntabwo bivuze ko Iran igiye gutera Amerika, ariko byerekana ko uburyo bw'intambara burimo guhinduka mu buryo buhambaye. Mu gihe cyashize igihugu cyashakaga gutera Amerika cyatekerezaga ku ndege cyangwa misile ndende. Uyu munsi hari n'ibindi bibazo, hari drone, cyber attacks, sabotage, information warfare ndetse n'ibitero bikorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa imitwe idasanzwe. Hari ikindi kintu isi yose ikurikiranira hafi, petroli. Ku 21 Kanama uyu mwaka Brent crude yari hafi amadolari 93 ya Leta Zunze za Amerika, kandi yari iri mu nzira yo kugira icyumweru cya kabiri gikurikirana izamuka. Impamvu nyamukuru ni impungenge z'uko intambara ishobora gukomeza guhagarika ubwikorezi muri Hormuz. Noneho utekereza niba ibintu birushijeho gukomera, niba Hormuz ifunzwe burundu igihe kirekire, niba amatanka manini yikoreye za petroli adashobora kunyuramo, niba ibitero byaguka ku bikorwa remezo bya petroli, ibiciro bishobora kuzamuka kandi ndetse cyane. Icyo gihe ikibazo ntikizaba kikiri ninde utsinda hagati ya Iran cyangwa Amerika, ahubwo kizaba isi zishyura ngahe kubera iyi ntambara. Nyuma y'uko Iran yerekanye ko igiye kwimurira intambara muri Amerika, hari ibimenyetso byerekana ko ingaruka z'intambara ziri kugera ku mutekano w'imbere muri Amerika, cyane cyane mu rwego rwa cyber, iterabwoba n'ibikorwa remezo. Kandi ibyo nibyo bituma iyi ntambara ibidasanzwe. Iran ntikeneye kohereza tanka z'intambara ya Washington kugira ngo igere ku butaka bwa Amerika. Niba cyber attack ishobora guhagarika serivisi runaka, niba igitero gishobora guhungabanya airport cyangwa se ikibuga cy'indege, niba ibikorwa remezo by'amazi cyangwa amashanyarazi bigize ikibazo, iyo ntambara iba yamaze kugera mu buzima bw'abaturage. Ariko tugomba gutandukanya iterabwoba n'ibimenyetso bifatika kugeza ubu. Ntabwo dukwiye kuvuga ko Iran yatangiye gutera imijyi ya Amerika. Intambara ya Iran na Amerika iri mu cyiciro gishya. Ntabwo ikiri gusa ikibazo cya misile n'indege z'intambara, ni intambara ya misile, cyber, ubukungu, Hormuz, information warfare ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigamije guhungabanya ubukungu bwose bw'isi. Kandi ikibazo gikomeye kurusha ibindi nuko ntawe uzi neza aho umurongo utukura uri. Amerika irashaka guca intege Iran ikoresheje igitutu cya gisirikare n'ubukungu. Iran nayo iravuga ko itazemera guhatirwa kwemera ibyo Washington ishaka. Hagati aho Hormuz iracyafite ibibazo. Ubwikorezi bw'amato bwaragabanutse cyane bikomeye, kandi ibiciro bya petroli biri kuzamuka mu buryo buteye ubwoba. Kandi niba intambara ikomeza kwaguka, igitero gikurikira gishobora kutaba misile, ahubwo kikaba mu buryo bwa tekinoloji cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Gishobora kuba cyber attack, gishobora kuba igikorwa kuri Hormuz, gishobora kuba igikorwa ku bikorwa remezo, cyangwa gishobora kuba ikintu isi itari yiteze. Niyo mpamvu ikibazo uyu munsi atari gusa Iran izatsinda Amerika cyangwa se Amerika izatsinda Iran, ahubwo ikibazo gikomeye ni ninde uzabanza gusubira inyuma mbere y'uko intambara ihinduka intambara y'isi yose. Kandi igisubizo cy'icyo kibazo kiracyandikwa. Mu gusoza, intambara iri hagati ya Iran na Amerika igaragaza ko intambara z'iki gihe zidakorwa gusa n'amasasu, indege z'intambara cyangwa misile. Ni intambara ishobora no gukinwa mu bukungu, muri politike, mu ikoranabuhanga no mu masoko y'ingufu. Uko ibintu bihagaze muri Kanama mu mwaka wa 2026, amakuru mashya agaragaza ko umwuka w'ubwiyunge ukomeje kuba muke, mu gihe Amerika ikomeje gushyira igitutu gikomeye cy'ubukungu kuri Iran, na Iran nayo igatangaza ko ishobora gusubiza mu buryo bukomeye. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese hari uzatsinda mu by'ukuri? Amerika ifite imbaraga za gisirikare n'ubukungu butangaje, ariko Iran nayo ifite ubushobozi bwo gukomeza kurwanya no guteza umutekano muke mu karere kose, cyane cyane mu nzira z'ingenzi z'ubucuruzi nka Strait of Hormuz. Ingaruka z'intambara zishobora kurenga kuri imipaka y'ibihugu byombi, zikagera ku biciro bya petroli, ubukungu bw'isi ndetse n'umutekano w'ibindi bihugu. Bityo rero uko iyi ntambara izarangira kose, hari ikintu kimwe gisa n'ikizewe: si Iran cyangwa Amerika byonyine bizishyura igiciro cyayo. Isi yose ishobora kugerwaho n'ingaruka zayo. Kandi mu gihe diplomasi itarabona igisubizo kirambye, isi ikomeje kwibaza niba yari intangiriro y'iherezo ry'intambara, cyangwa se ari intangiriro y'urugamba rushobora guhinduka amateka ya Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati n'umutekano w'isi yose muri rusange. Wowe se kuri iyi ngingo uratekereza ko iyi ntambara izarangira ite? Amerika izahatira Iran kwemera ibyo ishaka, cyangwa Iran izakomeza kwihagararaho? Siga igitekerezo cyawe hasi muri comment, kandi ukomeze gukurikira Inkomoko Official ku nkuru n'isesengura ry'amakuru akomeye ari guhindura isi mu buryo butangaje. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ngende mugira abangati nk'ibisanzwe.